ambillah kuih Abang Omar. Yeay! Sayang Abang Omar. Ha, jom kita doa. Doa? Dah boleh makan ke? Belum. Kita nak doa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka ni bagus. Allah tak tolak doa orang yang berpuasa. Wah! Ya Allah, Omar nak baju raya jerung. Hana nak raya dengan Bingo, Didi, Nana, Jojo. Terima kasih ya Allah. Hana sayang Allah. Ha, dah masuk waktu berbuka. Ha! Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu kami puasa, padamu kami beriman. Dengan rezeki-Mu kami berbuka. Dengan rahmat-Mu Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Jom kita solat maghrib. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Sedapnya bau. Omar Hana duduk sini dulu ya. Okey. Alhamdulillah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu kami puasa, padamu kami beriman.